isa cia bilingi wa mauvo. Wakatano wa matuko miongole na mwini wakatano mwakani wa ngilili miongole na zanzato ninaokebya na nao tho chato manithia nthini wa mauvo maito mwendoni wa saa itatu na mikwatyo ni watinda nesa na ane kati wa mauvo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni pamwe na mtu asiwagawanye ati huyu ni Mwabara, ati huyu ni wa sijui sehemu gani, ati huyu ni Mkikuyu, ati huyu ni sijui Msomali, sijui nini. Thoa wangali wenda ya kwenda weo yulu na kiune chotu na leana na chonondo nitukuona mwene ndi emo bine emo no Ndivisya ukuisi itiala kwitha yulu onetina wa president kwa dhana kuthesya mauta mwa iwadha ndatu na nangi wa miende na sielu mbili kireki era uyola tamunengie wa kwanga university ni mwakolile tutabie kitu kireka kwa enembe kibwezi kuweta kwa nangi wa maleu miundani ninzo mayenda serikali kumina dhina uo. Nenda kukulia tongo imaitu twikatete kwosa kindu ki for granted kana twikatete kuyosa kwa ubuthu na ngusanisyo cia utavi wa kithanga thikitui kuendeea amwe matongo imayumania na angi maikwata mbau utavi wacho bilingi wa mauvo. Nina udhocha Sharon Ndindano kundethesya kuonengelelia mauvo kwanzia ya meko na kwaneta wa beti wa mwania. Thene wa kulio dhitu ya omundi wenu kwa tamba umwiwano wakati wa President William Ruto na ene yanda maondoni mauta. Itina wa moku itikila na kuungamia mukomo vyo ateo madho wa meyulu mauta metela kwitha meyulu nginya mwai wa thandatu ila president watha na kuthesya na sijingi 10 sioka tuyosa utumani wako na usongeo waku kwesera nambani utumani mukube ile 395 na mitandao itu ya mikomo kanili rutabete kana no kwata ambao mwiwa wakati wa President William Ruto na ene yanda maondoni mauta kuungamia mukomo vyo nginya mwai wa thandatu na kuteka madhoa mende ya kwithwa meyulu nina udhocha tumanithie. Tuambililia mauvo metunikana President William Ruto no wetakana ndetungwe itina na kuweka kumathuku ma Kenya ni kumana na uneni wangaliko yolei na ila kuwetakana hivi twithivuthisya utongoi wake ni akaunti ni Lamu kavindani kalawe thi wayambise milati ya maendeleo. President William Ruto ni waende ya kuvuthisya ngaliko yolei aimiweta taite na agenda ya kumate ya enende ateo kwikala maivuthisya utongoi wake. Angelina Moseno kutuambisya mauvo. Lamu mnasemaje? Ati Lamu. President William Ruto ainene kauntini ya Lamu na Tana River kavindane kala wethwa aithingwa na kuthuma milati ya kimaendeleo muthenya wa keli wa ndambuka yake kauntini cia Kiswani nwa wetikana ndevikie kutungwa itina na kuweka kumathukuma a Kenya ni kumana na kuvuthiswa kwa utongoi wake ni ngaliko ya ulei. Sasa hata wameniita Kasongo, si mimi najenga barabara, si mimi naunganisha stima, si Lamu inabadilika, si affordable housing inasonga, si soko inaendelea, si watoto wanasoma. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee, nione wale wanasema. Kwa hivyo nyinyi watu wa Lamu mnasemaje? Ati Lamu mnasemaje? Ati Ruto no alisikana ngaliko ya ulendi na agenda ya kumate ya enenthi ateo kwikala maivuthisya utongoi wake makuli enenthi maikavikie kumethukisya. Wale wajamaa wengine hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hata akili yao ni kidogo, hawawezi kupanga chochote wale. Mimi nawauliza wale jamaa, mambo yao ni matatu. Utasikia wanasema one time Kasongo must go, hakuna kitu kingine watasema. Wale ni mafala sana wale. Sijui kama tunaelewana bwana. Mheshimiwa Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wale wanawaletea kabila ni kwa sababu wanataka chuki zao ziwe chuki zenu
na hakika nyinyi hamna vita na William Ruto. Ni kweli si kweli? Nyinyi mko na vita na rais. Si nyinyi vita yenu ni ya umaskini, mambo ya uchumi, mambo ya maendeleo. Ruto aendelee asiendelee? Sisi tumeamua tutashikana pamoja. Mimi nawaambia hii kazi ambayo tunafanya hapa, kazi ya kusaidia wananchi, tutashikana pamoja. Mumekubaliana hayo? Maendeleo yako, barabara, hospitali, soko, mashamba, ardhi, anafaa poe tutamafai. Tutam. Ona wivo kiokonde cha umuthi President William Ruto ni umisya mwamulo kwi muvia wa April kuthesia mauta ma diesel kwa silingi 10 kuambesia mwaini ukite wathanza tu maikithisia NND ukwatikani muyanu wa mauta ni kumana na ngwasano ya government to government vala ingiyu mokoma wangali uvikiye kuongamwa. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Gilvote vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Davis ya ukuisi tialo kwitha siyulu netina wa President William Ruto kutangasa kuola mauta kwa silingi 10. Mutongo wa thukumi matatu kuma ile mbeta ya ukamba mamoa Onesmus Chalo. Ni wakathie tambijiwa iweta metele mathoa matheye Davis tiala ovalasi anini amasako Chalo ya sioneni wa President ni waendania na mawendi mono ndo menda mauta kutheiwa kwa silingi 160. Daniel Mwongela no kwelesi. Ene kivilo wa ngwatanio ya ene ngalisi ya matatu ya mamua ni waeleza kuwa makuani wako kumana na wiwanola wiki wakati wa silikali na mwema ene sianda ukalikoni wakui. Nenda kwa siya ripoti la yukie kumana na mkutano la we Mombasa. Ivye masako tuina ametekela nondo kelelo kenene cha umba nosu we konene adhoa wa mauta. Lakini wasisia agreement ela ye kwa baune yakana mauta makathea mwayo ye ukite wa thanthatu matuko 18 kuune kwa asia kana oyu as it stands thoa wangali wenda ya kwenda weyo yulu na kiune choto na leana na chonondo nitukuona mwene ndi emo bine ya mono na kelelo kitu cha kusukuma mauta mathe tonenda awithia na itwe twathesia mathoa mangali lakini yundo bekala nikana matuko azuma ikaavika athoa wenda ya kwitha wiyulu vile ona isi lingi 10 isu ikaolwa wasizia nika fraction kanini muno nondu ithiro netetie mauta mambe kuolwa na shilingi 46 na manambie kuola na 10 urenda kwasia andu ala maendie Mombasa na makomanie na Musumbi me na opportunity ya kutetea andu matatu one on one nondu me na Musumbi lakini ndiye sema iyenge wa miao nondo maina atetea mwenende na nematobalukilie ondo ni osu uvindani yuni maelesekana mwenende aende na uwinyi wa uneni ula kwa watambau ni mwene kivila watoi maboda boda musini amasaku Alan Musembi ula waelesekana ene sianda alamendi kuigwana na Musumbi matoye mawendi mo ene eve andu maendi eme kalwe ikaoni Mombasa mane wasino nene meki wotu inu mubukoni na mane na tamo transporters ma Kenya niendani kanushe kwe umundi nasie kanake kao kila naona Mombasa ndino na mundu wa bodaboda na bumo bodaboda Mombasa peo chama wa bodaboda wita Wogutu teina amona itu wakilisha kila kingi na Muzumbi manene mbe ya mauta na ma leo nene mbe ya mauta wethi ana numeitumite nundu ithiti ineza kuona andu alati kuwakilisha mauta matheye mainene obo wa mauta maendie ku maimanene asindu sio meki wasindu mebukoni nayo njaya twikathika nja kila tunene omundi ni mbe ya mauta itheye timbe ya kwambatia thoa wa mwene nthi nundu mwene nthi ni umite isio kila wakitwe ona ndaibi cha wa mwene. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kumaba kiwanzani cha Bas, kauntini ya Masako.
Twende kosa mausumio kana maoni maku kwenye kulu thito ya umonde kana no kwa tambau wetekelano kana mwigwano wa President William Ruto na thukumi maundoni ma mauteti na mokwetekelana kungamia mukomovyo na kutwika mathawa mamauta meyo lukwa oyu. Tutonga na mbena mwovo metune kana nthi ala matwari na motito wa kimanisho kinene cha ilovi kila kiki sayane kilioni mbunge cha Kibwezi cha udhuloni wa Suwa kaunti ya Makueni ni makuli serikali na mivyele ikoneti kunenga ni molo wa udhiu wa utumiku wa kitheka kiu kila kietete ngusa ndisio muno sia uwithio na mathina manyamo cia kithekani tanzo mainana thini wa ciikalo cia ene nthi ile itongo iwe ni muteti wa chama cha Wiper kuma kilioni mbunge kiu James Kimanthi Mbaloka enendea measia kwa nangi wa maleu miundani hutongo imwailu mavalua maitheka tamwe mathina manene ala mamekombelete Male Mulinge na Maovo. Enendea ala meyumilete kwa wingi sokone cia kiaoni makani nyayo kanyongo kuvigia changithome na monungthesio a makuweta na nangi wa miembe na silumbi oni ukulasia protokoli ya kwa hizo no tambo ne ite itoni kamile ne weta neno kwa cheta luja right so lakini ite itoni nikenda tukende maku nuko twika etu kuna kula aina na kabinene kumba ulokoni wa oyamano kuma na ndoke theka kicha University of Nairobi kithitu kitumeka awita no kutho mostali no ambe kuvindwa kina kuikithene cha tethia enende makisio kim kirekachu wanenga niye kikia ngamele bana kireki era uyola ta munengie wa kwa University ni mwakolile tutabie kitungwe kireka kwa enende nende ndozi ayo analiza ayo na yuno ndiye ndone na tanitumete omundu ni ukite mundume nondo ni na umizie ngamele ba ya kirekani na nye mwene ni na kirekani nethia kwi iduma na ndakame fresh na idini ni mwoni msani ni kumbe ni kirekani na ni tuiwi tondu indo situ shule wa kisione geba na manga indo sia likaba irenzi ya waba my friend next thing kila kikwikika akamba meambio kuhusanisia nethia pa ya kirekani Otaua yenda nzo kuvetangwa kisione kikwisa la mvu ya kusuvia na mosi ya kirekani wa KWS from here kanyungu anu maitu make kumbulio mekwenda kwikalanya na nyamu pati kirekani we don't want nzo etatabia anu manzo mapete usio ti hatuwezi kuendelea kuvumilia hasara nondo lawa ilo tutelezi atuijenda sianiwe nanzo kono ndo idia meitu tezi aniwe nanzo kwa nyamu kirekani nyamuwa Utetini ayenda enende Kibwezi na ukamba kukwata mbukithito cha ndongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kukitia usumbi wa nthi ya Kenya husa kwa nini tuendete one time ikunitwe na kuna kwa Ruto nza yeah ndio kwa jono kumari one time ikunitwe na kwa none ndio mama kwa kanyungui mwema one time mwekona one time mukuneta one time kwa mdia kama one time thank you Mutongo TV kuma Kikumbulio kaunti ya Makueni nyenetwa Mulei Mulingem Atongoi kaunti ya Kitui ni mendeka kukavomwe kumanza usongio kukonia utavi wa kithanga thina ola wende mbusini kaunti ni sio na itina wakwithiwa atongoi methi twe mayumania mauneni kivuthukanio kukonia utavi ukulwe wa mwani engineer Amos Mwema mutongoi kuma isio cia mwingi vala ainena na vilingi wa mauvomo sini wa mwingi wa wetakana atongoi ma kaunti ni maekete mutongoi omwe kukite utavio aiwetakana kao wa kithangathi huenda ngwatanio ya atongoi onze ma kaunti ya Kitui Osea Kimanzi no kuelezea ainena na vilingi wa mauvomo sini wa mwingi engineer Amos no awetakana utavi wa kithangathi kaunti ya Kitui ni wikathite muno aikulia atongoi alasa kuwe na alama kwitia mianya kivathukanio ya utongoi kukavamwe kukwatana na kukitana na utavi wa kithangathi aiwetakana kau wa kukitana na utavi ndutonyekana ni mutongoi umwe enzi wa Kitui County nengwenda kukulia atongoi maitu ma Kitui County
twikatete kosa kila kindu kina nenwe ni Murkomen na mena sundi vala kwa Mutonga Kithumula ward cha Kithangathi twikatete kuskiosa na ubuthu nundu kindu kiu ni mwisio muno kwa kaunti ya Kitui ni mwisio muno kwa enenzi ma Kitui kwa unaitu ni vinda itu kumabala ventongo itu ya chama cha Wiper Bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka pamwe na mutongo witu ngitu mwendete muno wetu wa Charity Ngilu nundu izu nicho chindu ila zizubu ya mwenenzi kwa tukwenda atongo ya sumo nzema kwatane na twikatete kwithia tukwenda kwekea kio eweka atete enenzi ma Kitui County nundu ninoni kio ni watati yang'ang'ana muno utetete Kithangathi lakini nundu eweka na atongo yalange mayo mukwata koko ukwithia neni wake titawe na vinya kavindani kau Engineer Amos aimotula mutemo mbunge wa Gikuyu Kimani Ichung'wa kwa uneni wake kavindani kalona atambukite kauntini ya Kitui aitetea athozia ma Kithangathi. So mtu asikuone wivu sababu uko na kakitu sababu ya kuuza mchanga, endelea kuuza mchanga na endelea kujenga manyumba ya affordable housing. Engineer Amos aiweta kana utavi ndoina utethio kwi enenzi ma kaunti ya Kitui na muno ilembeta ya mwingi nondo kulinga nondo nebie Bwana Eshung'wa anena venyola manai kwa Mutonga kula Kithumula kwa Mutonga ward ni mana nenie temo manenge teila kateo sio takithangathi vinya wa kutakithangathi cha mwenenzi wa Kitui County Wiyovo Amos aigulia enenzi alamethi tumainenga na mwanya wa maloli kwizila ithekani na miondani yo kutaba Kithangathi kimbuzini mabindezia muno ukonia wanangiko wa utavi na kuongamia mituo izu na kivuki kwatawa ni mavia kivuki kwatawa ni Kithangathi kwa andu asimonenga ne matiuko nima tate kwisilia na magwisilia muno nikenda weza kwithia nitwatethia mwenenzi na nitwatethia kaunti ya Kitui Kithangathi ni kitu tichandu ma serikali timchani ticha Eshung'wa Kithangathi ticha Eshung'wa Kithangathi ni kitu ta mwenenzi wa Kitui na ethia ni cha loteria mundu uterio wa Kithangathi walete kwambia Kitui County ngirivoti ya vilingu wa Movo kuma ba musini wa mwingi kiliombunge ni cha mwingi katika undine ya Kitui Osea Kimanzi wenu kwa atamba umwiwa wakati wa President William Ruto na ene yanda maondoni mauta kuungamia mukomovyo ateo mathoa meyulu mauta ngenya mwei wa thanthatu kwisela nambani otopane mukubili 395 mwakasia beti nienda ukuya ati uguo mthani ubungu muthei vatikendo kiutheswa indi aende kwikunia malebe indi akenuka kioko nundu ona asume umwe ya 2 term maetelete mbunge bunzwe mamotie na kamika ke miaka 7 yundoneka kuthesia mauta na 10 ni saimo kaoneketese miaka sia Yeruto ni waamina nie na nthino ya Kenya ni Albanas mwendwa kuma Kivale Mboni tutaminite movo maito tokende ya kusisia mausungio kana mautomanelo kwitha automate kukonia kule vitu ya umonthi na ikokonia movo maito ndukathi vasa ni tusioketheti na movo wangi ala tukombanisi maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuta umeona tabateke esilia yeye mwaleane maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindura mama usio na pesa baje wina ka point dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombe na mundu
saingi mundu novetasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivuothimbo kowi ninyone nikomie kowi asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambeya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wesi uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwa mbelele matukunana na mwi wakatano tuikabati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kungethane sana seja kuthilopi wakile matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matuku miongwele tuima 2 stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengene na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Redcar Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya mbitine kungethane siya na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na ilitu Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathanthatu matuku miongwele na atatu mulolongo 3Ds Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe yange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Universal Trader Sacco ni sako ya andu onthe kuma kwa atandithia aimi alama andikitwe ni kambuni cia kimbene nginya athukumi ma serikali na kwithiandikithia ni silingi maana 5 thoka mbungeni situ withiandikithie kana ukune simu kwisila noti muonza ina 3 imwe ina thanthatu ile thanthatu nana ithiandikithie na Universal Trader Sacco ukwate mausio maingi takwiya mbesa ciaku ungu wa akiba savings kana current account ya biasala wala ukethia utonda kukwata checkbooks nundu wa osesei musio wa mbesa ikia mbesa ciaku nthini wa fixed deposit kana call deposit vala mbesa ciaku si kuendeya kusiana kila muthenya na no umye mbesa ciaku na usiao wasio ibinda yonthe tena vengi cia simu ungua M-Sacco Services na yubine ya star 3 usakue upesi loan ukove mbesa oyu pate kutinde ya kuso cia mathango no mubinguwe mwethia account muiye mbesa ta kikundi na tena toto account kubundi cia mwana waku kusubia mbesa kuma emunini ona wenda kuiya mbesa ciaku uthisi koko tena holiday account na we member wa Universal Trader Sacco ni tu kunenga mikopo kibathukanio kuma kwa loan cia biasala asset financing ukawa matangi mota matinga meiyo yako kuna kiwu takatuma ona mibeleki ona wenda kuthoa tuk-tuk kana ngali tena development loans ya emergency tuinuke loans ila ni loans ya aka na sitha na usiao munini na tena ngina check off loans ya athukumi ma serikali ta alimu na athukumi ma makambuni likandeni wa website ya www.universaltraders.co.ke kukwata maobombe yange kana ukone simu kwisila noti muonza ina 3 imwe ina thanthatu ile thanthatu nana Lumi
Lumina International Schools. Une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Inaudho chengi twende na kumanibia tuisonga nambe na mwavuwa maitoni kananza maila yungami teka telembu adhiani na Movote Cooperative Society ni ave yethekande toilai nenyu muthenyani wa iyo nthini wa omba nomwe ulotrai wenza wa mobisi mamunda usuma iwete kana utoi wa bathukano na miao ingine makulia memba mangu atenesu kwithiwa na mwikio na nzama nzao ila inasa kuiwe maiweta ne mainde kumina mathina ala methi tumathie kumila amemba su kwa ivitha yasa. Daniel Mwangala nukuelesia. Gideon Wambwanda na vaka telembo ni waelesekana umbano lota muthani wayo wenda nitio bathukano na miao ndakulia a memba mavetheka imosi asindu ile izamiwe umbano ni usu mukutano weyo una iligo nundu ona metanite pai mundu wa silikali unethi wavo nundu una mukutano unetanitwe na andu nani members amwe manane nabo ona team member andu ange manaibau maina ina authority ya kunena on behalf of the management kuiti umutangasia kana undwambe services ya katelembo nisiende payment sia transfers sia titles nisiende mubango usu nwende we naeva ndwao sa title yaku nitio kukulia kwa ndaya ugethugizie mawasia mando meonena na maindini ya management nundu wendi wo ni muika kwate services yenyu wendi wo menda titwe kauni ulona atwabo na nditisi ame kuorganize mukutano matumitwe nandu ala mosete miunda yene na nzieleta ilite nimo maibite kindu kiko wengi vindane juu ni wende na uthingila kana nzamenu ni ende na kuthuko maundu vailite na kuthinikia mathina ala manathina sia memba su ungwa utongoi muvituku azia kana maundu ala mananeni we na andu asu mathita management ni ngei mayasia kana public utilities ni na bindu iwa sia atwika sia member sia masieto mandu uzugo onde no bungu muthei pai public facilities inebindwa na wenda manola uo no wende ukona land registrar nundu ni umesia title yuma uwa ba street ine suma kwa land registrar ukakulia title ile inosiwe masieto ane mao na sie nao na isi hapa kwa uti mukulia kwa ndaya andu makatelembo mwiketi kile tinathinie miaka mingi tulikwe thinane usu na andu ala manatutwasia thinane ni mukulia tikwatanie uko vindani na muthani wayo amama memba matwaisie umbano maikulia silikali matethesie maundu ni mekivuthukanio ala maende na umavinia mebobo mena itwa nditi situ igena andu makatelembo tina wia mwina wia kana mwina wia kwa uti azia kuma oyu
sio ngamwe si balasie azikazi yo kuishwiwa nendi sio ndako linga na bylaws situ siwe katika custodian ya Sebastian ulani manager nela tibiki yakwitha notheu waba katelembo. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuba katelembo kauntini ya Masako. Minister Munene Musalia Mudavadi asiakana ukunikili wa science na technology ni sindu siavata kutoa isi ekonomi ya Kenya pamoja muyana wandi aina kabinane ka kuvinga omba no wachu mwakimwe cha maondo ma science kwa yake ICC Lovi Mudavadi no wetakana Kenya nikati wandi ile itongo ete maondoni mama otwika na makiomundi kuteve sia mwana wa Afrika aiweta serikali ni ikitekedhito kubodhe ya maondo maukunikili wa science. I am confident that the establishment of the State Department for Science, Research and Innovation will help resolve the coordination and governance issues. It will ensure that we collectively drive the changes required so that research informs policy, inventions are translated into market-ready innovations, and science delivers measurable economic value in the daily lives of Kenyan citizens. I wish to assure you of the government's commitment to enhance funding for research, science and innovation to at least 2% of Kenya's gross domestic product. This will stimulate the transition of knowledge from universities and research institutions to viable enterprises, communities, and markets. What we are doing here in terms of trying to ramp up the whole idea of science, innovation, and technology in our communities and make it sustainable is extremely important. And therefore, I want to really commend you for what you're doing and to encourage you that it is through what you are capable of doing that solutions will be found that are sustainable for economies like ours, and for us to realize that we have to, as we go into the future, we have to make investments in areas that we never thought we could or we should. Wenu kwa tamba umwe wakati wa President William Ruto na ene ya na maondoni mauta kungamia mukomo vyo. Lakini madhoa meyo luma mauta ngenya mwei wa dhanda toko sila nambani otomani mokubili tetu kende mwitano mwaka asia ai kuu ni kuweka Kenya medho lakini nitu eneo soli wake na 2027 no wanta mosuni manzoni kuma kalawani. Kaka Mutongo TV ye mwava maasla meke ovo yangai au siambua vaite ni buda katanga ote na ikuli thitu ya umundi ungia kasia serikali yeke utheke ya upinzani nondo ila wainza ona kenda ina mbesa sia kuthukuma na unondo na mbesa sia NMB ni Saimo ekitese kwe mikaone na indi ungia kasia Ruto ni we mukabila ula munene na no we umana bati mundu wa ulei wa umana hona vanini no we wasia tutina agenda tuikiliko mavinde vyo nikate wa mawoni alama umito kukonya maovu maito mamothenyani wa umundi Betikilia mwana mwasiaisi wa Mutongo TV tuikiengithilo maovu maito mamothenyani wa umundi Sharon Dinda niwe wandelesi ya kunengelia maovu kwanzia ya meko nyenito Beti wa Mwanya ni kuendea kiweyo cha kwaila. Ina ukethiana na thota thini wa kilungu ki mwana cha ukunikili wa nzeve nitawa Anit Mumo. Muthenyani wao ni wa thanthatu kaundini ya Masako kwatiwa kwithiwa matu so vyuwie kwatiwa kwitha kati wandikilie 15 kuvikia 24 kauntini ya Makueni kwatiwa kwithiwa matu so vyuwie kwatiwa kwitha kati wandikilie 17 kuvikia 29 kauntini ya Kitui kwatiwa kwithiwa matu so vyuwie kwatiwa kwitha kati wandikilie 17 kuvikia 29 kauntini Lovi kwatiwa kwithiwa swa matu vyuwie kwatiwa kwitha kati
mandikilie 15 kufikia 26 na oingi kuikusi wa kiseve na muthia kaundini ya Mombasa kuikwatiwa kwithiwa sua amatu na mbua uvyuvu yikwatiwa